Kia ora no koutou, ko raukura tēnei kei te awhina hau toku māma ki te preserve I ngā toeno nā huawhenua nā huarākau katoa. I te tuatahi, kei te horoi ahau I ēnei I roto I te wai makariri. I nāianei, I horoi ahau I roto I te wai wera me te hopi. I muri tērā me waihoko I roto I te wai anake. Oh. I tēnei wā ka tukuna atu ki te taha kia maro. 3. I tēnei wā me tukuna atu ki te I roto I tētahi rihi. 2. Yeah. I nānei kei te sterilizer hau I roto I te imu. Kia te fan bake, 180 te kaha, 180 Celsius rānei. Te kau miniti, te roa. Koenei ngā mahi o māma. Ko te kinaki pickle. I āwhina hau I a māma ki te waru I ngā karoti me te whakariri I ngā kāpiti. Nā toena kai nei ka huatu ki ngā kararehe rānei ki te māra. Koenei ngā huarākau I whakamahi ahau, engari kei a koe te tikana mō ngā spices. Engari me whakamahi koe I te huka me te vinegar rānei te honey. Kua māwai nānei, kua sterilise ngā pātara. Haere mai māma ki te awhina I ahau.